ni hutubaga sar bada fa kore kanne aw me maadiyata taka mitibeni amadu wagutu ane hotache huluwagan fihar tan huluwa mitibeni netta waake bangi gowa adu niwe tanen adu kenne dive rajyege evves mihun ule hisab gonna mihun den ane falwashege vejje kam mihun ule ekam mihun ule commercial hama bangi gowa adu wene kam hama budu genne hotata uga tibe sabon tibe mihun sama hinuwane kechke muslim makhonne bangiige adu ivunas maadiyataka fiharataka hotatan huluwage khidmeden tibenives hama aharmenga ittaku aharmenge komme fardegge zimma sabab men anegota rawme den ko amilla me geetere balala fikama wenya fatis namada tedugendar kuda kujja wahake darifulu ang wahake ge nidi kelli daanati bayfaru kuda kujja wahake darifulu goyage namada daaka bes nude amilla tedugende wekam bare nele geeterega islami kantataga wahake eloibba kantata furihme bahatta mujtama islami karamatan unikan anna gota feran alagen rashterega niwakan kuda phototaka istihartaka suratan har kurani ves hama aharmenge attako mikankamaki aharmennan hallu korwen hori kanka min kamegge waha kadakka ekamen huttuwan ule miha wani ehe mihunge miniwan kaman araya ganna mihe kamuga insafaki fahe miito izzatari lobbeti muslima khunne ijtimai gotunna akhlaqi gotum mujtama fasadawani man allah devvi matwari ni'matan hada nattaluge sabu ekamuge natijage sabu shakkenne gotuga e bimegga man allah subhanahu wa ta'ala nursawa akanta ginave munkarataka fahish amalta am we janama e mujtama fasadave fanawe gendani kami yaqin kami bima mifada kankama mujtama rakatere ko demehetumaki e mujtama ge emmeha afradunna jamaatahu gamachan oi waram mativeri wajibe ki bayge zimma none me ki tanen islah korma se korma ki enno komme fardegge zimma onnane egotatta society en islah gen daane ammenaka kujja gosima kahme kan school tere waka mekkama nimmalan besnu